yani wonde ko oɗo duyira e sonnajo huɗon gorko e sonnajo o inni ɓe duwa wadde yeeso maɓɓe honno ɓe wawata muuride hoore ɓuɓɓe hoore deeƴe yodi toɓɓera men toɓɓere immere nde ɓe jettimayde seeɗa ko mi ƴettiten ɗam woni anna halqa rijal wal nisa على هذا النحو من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى وإنما تو أولو برضو أولو صنعوا إني بعد ما تجراني نجاك المولد آية تنجد في الله تبارك وتعالى ومن أعظم الأدلة على قدرته نقول المولد كذي تنجدني كتب تبارك وتعالى حتى نكون قوالي وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى بملي الله ومتنيني إن كان كتولون في آيات كثيرة آية جدودة إلى التفكير إنيجي تقول في هذا الخلق إن تقول كما قال تعالى جميل وميلنا تبارك الله فلينظر الإنسان ونحن كأنداري درك تسكين مما خلقنا كيون متجا سنحن كوني كأتجا كو إبلون هاوين وإني مدو توي اللهم مولي خلق من ماء دافئ wadaga ko ndiyan duñodire pesudu ɓe hono andi sirendi goli hakkunde gorko e sonnajo ndiyan nande no yalda ɗan duñodire ko ɗum noon tabaraka no sordi waɗa ɗo yahruju ɗa yalta min bayni sulbi immorde e keeci gorko wattara ibe ƴeɓerde sonnajo o wi wa sulb wiyete sulbu fi lugati l arab wa fiqaru dahab yani ko ƴiye buƴo e ɓaawo ko wiyete sulbi a gorko wattaraib ko wiyete taraib hiya idamu sadi ko ƴiye ɓernde sonnajo yani ko ɗum ɗo allah no sortude mbiyanɗan e maɓɓe si rende ɗum waɗi mbiyanɗan yalta qala al farra oɗo karmo kojo luga o wi fi hadi l aya no yo aya ɗo yani sulbu rajul wa taraibul mar'a no e ɗeɗo ɗi kalimaji ɗo kala من بين السلب والترائب ويلي كلمات والمعنى عند ذلك معنى أنه من مجموع جسدي الرجل والمرأة يعني بندو نتون تندو ko mo woni bandu gorko o bandu sonnajo ko dan biya do bandu gorko ko dan ne bandu sonnajo ko dan biya do bal woni mukhi idhamina e gali iye mabbe be awjadakallahu ayyuhal insan ko ɗum ɗo allah woodi ko ɗan ɗo ndiyan allah subhanahu wa sortuma an wone ɗan wa dhalika ɗo litatimma luhma wa ta'atuf wal hub bayna al azwaj wa zawjat sen tasike ɗum ɗo en taway ko ma yurmodire ɗum si allah wi wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma si yimɓe waɗi ni koye ɗum ɗo e noone goto ɓe iwi ɓe yitti kadi ɓe resi ɗiɗi sugu ɗum ɗo kadi yalta e maɓɓe ɓenno kadi resina sugu yalta e maɓɓe ɗum ɗon tasa koye ɗon so juuti o tawi maɓɓe ɓe watta hakkil ara ɓe bonnani hakkundeji maɓɓe onni wal aba wal ummahat wal abna ba'dhum ma ba' yani sonnaɓe ɓen ɗiɗo ko kamɓe ɗiɗo woni nene sonnajo e gorko o woni nene e baba ko kamɓe maɓɓe ɓiɓɓe ɓe woni ɗuɓe kamɓe kadi ɓe rewɓe e worɓe ɗum ɗo kadi resindire kala ko nde resa ɓiɓɓe heɓo si tawi ko ɓiɓɓe rewɓe ɗum heɓani yaajata noon siko ɓiɓɓe rewɓe ɗum kadi gasata donc hakke ko tawi ɗen andi hay enen bani adama allah no waɗi ɗum ɗon e men buy ko ɓiɓɓe worɓe faala kono buy kadi si heɓi worɓe a heɓali juuɓe faalede juuɓe kadi ko ɗum waɗi ara woɓɓe wiyeteɓe joni hara ko jiyo o wiye mamadou adama hara ko jiyo faale gorko hara ko sirkuji ɓen noon ko yimɓe sirku ma ɗum gorko wiyeteɗo mamadou binta hara ko fiyo biro on ɗigi heɓu jiyo maɗa heɗa ko biro on ɗigi heɓu gorko hara ɓe faala ɗum ha kono hara kamɓe famali tawhidon ɓe rewna so ɗum noon par ce que ko muyuru allah subahana waɗi neɗɗo faale ɗum e ko ɓiɗɗo wondi e soñdiako ko woɗɗi andi won so wan sawi kono so wondi keɓali ɗum kadi aray ɗumo maaki woɓɓe yahay ɗo kattuɗe leyɗe hiɗaɓɓe ɓiɓɓe hoore ko ɓiɗɗo wondi e soñdiako fo donc ɓaynana nene ɓe gonen hey lekko ɗum noon i wonoran ɗo mi ronki ɗum ko tawale kadi ko kanko taasi ɗum heɓaki are mo yaldi mo faala
kono sine bang ya da mo dari dum o tay ma wat hakki koni Allah subhanahu wa ta'ala faman farraqa baina adh-dhakari wal untha bi sifati adh-dhukura wal unutha allati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala laziman li istimrar an-naw' wan nasl faqad farraqa baina ash-shay'i nafsihi wa jinsihi undo seda ta adu gorko e sonnajo seeda ka ko ma dum jillunde ko ma dum ukkodira ko yo tawno ko no dagori non na jilloni go en go ma dum jillunde was gaso be jillunde be yani desan galo faandi mo wi e gorko wata jom ma wi wata sonnajo wata jom haray o do de go faala do faani de gurnata ko maresi Allahu jasonna jo wi mi do jangude mi jombata ma gorko wi mi do jangude mi jombata ma menen ko me dappol wan nyani bandi menen ka class menen jangude menen mari karma ko mo fiddi fi resu gol moddan so naadi class do mo fuddon do wana jombe ante zawaji ya shabab tazawwaju nyande go goni sheikh nan man tazawwaj ande tembe man tazawwaj imma bi shakad bin lana ma kadama ibn taymiya bayo son jabe jomwe o do karma ko ibn taymiya o jombali en amigal megal men jombata meden fala wo do ibn taymiya woni problem mala so jombata addane men ganda ngal ibn taymiya tani men ibn taymiya fatawa makko ko mujallad capante te jeego fatawa makko ko do mujallad capante te jeego onga ka kaso winda no ben non ko be wadi ko be wadani dina kanko lontini ko be bayno witte ko yimbe be wala non dina kanka jonno si daje no wala ganda wana bitte so ndigi le resali o bonnay parce kelle bu heeda yimbe mono fala wala dum dali do wala dum karadi si tay dum wondigo jabali resu ma jabali resede shawno makko feere ala o boyle yo Allah dandude so woni sa ko o boni e leydi ni Allah tikkati hare woni lorno o moftati ida ko dadi ko ma rewdine fi desanga rewdine kadi o desede mo na woni wa man ittala barakatan bayna dhukuri jins al-bashari wa inadi fa inma huwa mubtilun يريد هدم القيام البشري والوصول إلى الإباحية والشيوعية الجنسية يعني كلا وانتو ندو دي واتاريس كلا وانتو décourage الجماعة وانتو eta de hawre wala hakkunde desede hakkunde resi yimɓe ɓe wonɗo dogude ɗum haray oɗo ko faala ɗum bonnude duɓɓude di Allah tabatala waɗi eɗen anndi hadith no ton iblisa emo jooɗi nokku gootu yursir kulla yawm abna'am ila ɗum yufsidu o yimmina ñande o ɓikkoye makko koye yo koye yaltu koye bonna ka leydi innahu yarakum huwa qabiluhu haythu la tarawnahum ɓe jinde ɓe ara ɓe taw wona shirkoɓe ɓe taw ɓe wona wujjoɓe ɓe taw ɓe façon bakkatuji ɗi fof kono iblisa mo yahay ko wiya kon hande min mi yarno mi tawi goɗɗo e weygu mum hari no fuɗɗi sonkude hande ɓe taƴi ɓe seedi kono noon ɓortata pufude mum o fawa e waɗa fof kam ɓuri gollude fi honɗum o sikka ɓen anndi si yimɓe residiri ko haray famille ji ɗiɗi ɗi annidirano anndidiri masalan mo mamum si resi mo dalata anni ko famille ji ɗiɗi sertuɗe hande kadi o mo mamuɗa woni ɓeygure ɓe dalata o mo dalaba woni ɓeygure ɓe mama ay ɗo joɗɗa foɗɗo e goɗɗo na min ko pitawni kam andi mi resi pita ko esiraɓe hara o andidira hara saabu ɗum ɓay ɓeygu ma ko pitaw iwi maɗana minen ko dalaba hara ɗa resi dalaba wiya mi ɓe dalaba ɓe ko esiraɓe andi hara dalaba ko woni esiraɓe ma woni teddugal mawɗa donc si goɗɗo noon ari bonni ɗum ɗon si tawi kadi ko ɓuri hasade ko mayna bindi wona yaade si cergal kadi waɗi ko o chaine wala taƴa e dole fof yuppo ɗon kadi donc ɗum waɗi bonnugol fi dese ɗen moƴƴa e masal ɗo ɓene mo bible mara bonnugol hakkude sonnajo e moodi mum no ɓuri harmude hay ko nenejo hara ko mbiro okkitirɗo babaji okkuɗon sellata ko ɓilo hakkude gorkon e ɓingu ko wacciri ɗo ha wullite ko si wullitama ndaare ko no moƴƴinirte
fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Fala budda min iradatil islah. Kuda si netto wala iradatil islah o fala in godu men jabitimo no okkitiri mo ko jodi do jonjo galanda ngona no landel do. Be jabiti goddo okkitiri be bibbe mo on yilti jabitimo okkitiri mo no go dawe accitani. Kono jontay ko on gorko ka okka do ngara mo fala. Kono susata babe makko. O yey no gabe okkitiri mo to ton ko zina o won. Dewgal arnangal tajani. Ton ko zina o won. Jonnon debbo iwi ton artika maw mum e falama artika modi mum aya on masala do be lanni lan ko no du wawata won aya do baba yo palli do mi jabiti mo mi joddini mo edda baba yo na edda ko okkitir golo way so okkitir o tajata e ngara yo ko no fo se hewi ka babu talak de nyaaw je fo pare te di jamono sikka dina ko julugol so ni jalli ji juli ara timmini dina kan Allah udkhulu fi silmi kafa dina lasa al-din kullu la yatajazza. Donc fala budde be fa uno foko wiide ngani ko angal gandal fala budde walli ni no desede mu'ira na ya cetti biddo ma okkitira mo yibba bonna dewgal ngal kete o yago non fay enen leñol mengol e wata okkitira e wata wallude ko okkugol hoore jogo koy ayabinene jonno da biddo ko no woni la ka mota jaba modi ma hunde kari de jaba modi ma hunde kari de tawal hunde kari no okkitiri mo no hejji no detti ko no kiddato acci biddo ma ngara inna nene ko problème no wadi munyintina mo fi on ga dewgal makko si unar nga fawa mo tan goto le pijiri o wonda e modi makko wore bittende e sonja ma o waka modi makko ya ka ma o jor foko bittende ka parce que sonnaje ko resa o yalti ga galle bem makko so warti do hande kadi wala teddunga makko foko galle modi makko sede mo so nebi do pay ko sonkane mo joni suttido jonnede dépense no sotna sagu maaro no joodi ko kanko ani tir ko etata defa so yega mabbe sibi do wada dum wayde dum o defa hare wala kadi valeur mais kon wadduma do ko berdo kon wadduma do do fala budde walli dire no desebe mokira ya lanni ko kitirde o ya danko ko kitirda ko sila do bonne sila don di gondu wata rewbe buno seedi de modi mum ya redo ya fatto nokki bu do wadde wacca do modi makko o ya no be fatto andi sita so wonno daga baba bedar bit mako bede ko dewgal la nga parce yo Allah dande angal hebede halam mo heba matayna o halal hare nene makko fawi mo ko sat sabuna hare o ombay hundu ko makko say so woni la hay so woni jul joma jawdi hay so woni karamo kojo hare teddugo manga ko mahdud o susa tawulde ni andi ga mawbe woni ko ho marbe buudi marno be teddunga be habidi e mawbe gobe be kafi diol te non pe mawbe rande hal mabbe jay o ni be bila be da iwi ka pilasi mun ka bagage mun yede be ka pilasi mabbe hakkude bibbe mabbe e ko ho be dandi ka fattude dandi ko ni hedira da ala ko be akiri be dum be so sal wo de mogo te parce que buino andi ko sakki be woni anda be o andi biro mabbe fayi be sakki ka teddunga mabbe boni ala denden ni ko dum wadi wata jabbu wodi buy kadi don ne sibe wi ka modi mabbe sibe jettata reedu no feña kono bay wonor tani yobbe yimbe be no bar no serti kulor ala no serti muyulati be yaabe bawbe gona kadi be suudo bene soni no ka modi makko tay ko be tuyoji makko diga ka dagido wala ko moƴƴani moy ɗum parce que si a ɗon digadi wuure on gurdam pocco pacca gurdam bonɗam ha mala ko non tawa moy ɗum hara ɗum boni parce que yo Allah dandu goɗɗo maydude ɗin bonini o tawa yo Allah hara o tuubani donc haray e ma saaki daga ɗi pelladi kala ka zina saaki ko lette o tan lan tachi alfahishata fi qawmin qat illa ammahumullahu bil bala kono fala budda neɗɗo reeno komo reenike o reena woni wa hakada nan woni wa man qala bima qala bi rabb kala wi'uno ko jomirawo tabaraka wa taala wi'i kon o yamini ko jomirawo tabaraka wa taala yamini kon min tawsi'il huquq wal wajibat sendugol haqqeji ɗin yani ko on ɗi duwa kon heɓude e ko duwa wadde kon kala sendiɗo no Allah tabaraka wa taala sendini hakkude residiɓe ɓen goto be hendi haqqe hunko
masalan wi ko joni enen modi ma jabali golla an fus a jokka ala yeyude ala wadde no fewndo o sayno wonorani ɗum naatama e noppi sonnajo an hiɗa jooɗori ni ɗaɓɓu koni ko bollata haƴƴu ɗum oɗo hara ko bonna wi kono hin joni modi ma ka suudu accuma a wakkino ñiiɓa ka suudu nani tabi ɗum nani gorko kadi hara hijjitani mo no anda sa en ko ni fewndi donc sonnajo no mari ko duwa wadde mari goɗɗo sonnajo heɓa mbuɗi e suudu mum hamma ko nder suudu nodde mbuɗi mo hen julade ka suudu makko si gorko on tawi mo dankanimo ɓiɓɓe ɓe mo tambanimo ɓiɓɓe mo hani mo récompense ude mo hani mo yoɓude mo hani mo okkorde siko wonade ɓede par mois ka salaire makko itta ɗon waɗanam no ɓuri si ɓe ɗiɗo kala ɓe yalti ɓe acci ɓiɓɓe ɓen ka suudu ɓe ɗaɓɓi boyɗi ɓe waɗi ñamede ka firgo mo balɗe tati hare ko tana woni alɗo si tawi ɗum no allah en sendiri noon en wakkilike en sendiri noon mo be ɓay ko aljanna do waɗe ɗaɓɓude ko wonta sabu ɓe aljanna ko ɗum ɗo waɗe yanganade so ɗino yangade ke ɗum adunaru ɗo ha tawi gasata pay adna no wawi hawkude goɗɗo taw noon joni wona ka allah wona aduna par ce que aduna heɓata aduna ko heɓete ko hana heɓete ko aduna tawangi allah subhanahu wa taala o welna sina ɗon ɗi ko lette o heɓata na وإني ومن قال بما قال به الرب سبحانه من توزيع الحقوق والواجبات على الجنسين اعتبارا بالذكور والأنوثة فقد وافق الفكرة التي فطر الله الناس عليها وأراد أن يؤم السلام والخير بين الرجال والنساء يعني سوني سندرين ربنا سندرين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ناري تولي القرآن وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن لا تخرجون من بيوتهن والمرأة رائدة في بيت زوجها وهي مسؤولة رعيتها تولي غير نجي كتم بونتا كتوني فونكسيون مابيو كتم بغولتا كثير تولي سود وني تاني si suudu woniri ni sonnajo ala e mayɗo anda e nun son ɓiɓɓe yaltoɓe ɗo ɓe anda e sonnajo ala ɗo sonnajo kelɗo ala ɗo ko noon kadi gorko nayi woni ko suudu arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddallah baɗala bade bima anfaqu min amwalihim ko gorko on nafkata ko kanko ñamminta holtina ñawda ko kanko watta ɗin piiji ɗon fof wona sonnajo fawa hay nokko fawtaw goɗɗo siko mo makko ko fawtoma siko moɗi makko fawtoma rôle makko ka cuuɗi ko danka ko ɓiɓɓe ɓen danko juɗɗin danko jawni wallito moɗi makko e probléme ji ko moɗi makko heɓata kon kene moɗi makko heɓa probléme ji sattineji ka golle ka fonction konton taka ka ɓe makko décharge oto kanko ɓe makko jotto o holla ɓe makko probléme ji makko ni sattineji makko ni ɓe fof maɓɓe ɓe hewta ɓe trouva solution kono si tawi ɗum ɗon mo be maɓɓe no jokki jiifu mum haaju mum ala tefa ƴeewa ko gere wi e sonko wi ɗum no tawa ɓikkoy gono noon ɓikkoy goy no haɓi baba mum kono baginini mum kañum e si a famata hoore façon gurdam ma hare moƴƴiral no nan noon subhanahu wa taala hiili nan o tagi ɗum woni undu ila qawlihi taala dari ko mbaɗatoɗo ko wi wallahu jaala lakum min anfusikum azwajan wa jaala lakum min azwajikum banina wa hafada ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون dari Allah tabaraka hawdiniri yani gollondiral usra yani gollondiral ɓeyngude e liman ka hawdiniri gollondiral ɓeyngude wondigal moƴƴal e liman Allah tabaraka kanko waɗiri ni ko kanko waɗi e meɗen sonnaɓe ɓe o waɗi modde sonnaɓe ɓiɓɓe e taniraɓe goɗɗo ko weltorta tanirawo kono fañi ɓuri ko weltorta ɓiɓɓe mo heɓanama tanirawo welo welo ko o mari ɗon ko ɓuri so heɓanama beni ɓiɓɓe kono fanni a heɓali anta si a heɓara joni ɓiɗɗo anta ittiri ɓiɗɗo ko weli ko sa mara tanirawo anda itti tanirawo ko weli ko ñande ko mi tawno mawɓe kono heɓana tanirawo tawi ɓe welɗi ɓe jala min heɓiɗo weldi baba mi heeɓi ko hande gom duƴƴirde tanira jaka ɗum no weli yo jaga tanira no weli ɓe woli noon min mandi ñande ɓiɓɓa mi andi ɓiɗɗo on tiri ɓaymi ɗum dañat tawi gurdam an nan change no mi wayi noon ɓaymi welo dawɗo ko ɓiɗɗo an ni mi welo welo ngo mi heeɓi mari hande mbal sugu ngo
ɗum enen fof eɗen anndi ɗum ɓiɗɗo haka muusi ɗon ga ɓiɗɗo mo haka hattanta ma ɗum eɗen anndi ɗum non joni noon si tawi ɗum woni ɗo gurdam poco paƴa ɗum wonani konno ɓiɗɗo jamɓirta konno ɓiɗɗo heɓirta haqqilo heɓirta faamu heɓirta ƴoyre ay nene ɗo go cuyna ɓiɓɓe mum e bamma ay bamma o yiɗala bamma o daruna ɓiɗɗo kadi ɓiɗɗo si ala barke kewɗo nene mo koye baba mum guddinal ngam ɗum fala budda watte hakkille ɗi piiji allah tabaraka wa taala o waɗani en wono qur'ana fuu kaka ndaari mbala ɗen allah wi taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ɓuran nafi kam goɗɗo goɗɗo jogortowa qur'an daro tawa gurna makko ɗan fof ko poco poco gurna makko ɗan fof ko poco poco inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran joni noon ko honno an ronkita julɗo ronkitaɓe le gurdam moƴƴan sa'ada ɓay pellet gurdam moƴƴan na e jawdi na e laamu gurdam moƴƴan koye gomɗinal ɗum ko ɗum si allah hombiri ayo afa bil batili yu'minuna on jokka e goɗɗum ngo accon sharia o wallinaɗo fi honno dese ɓe yarata jokkon goɗɗum ngo merenteji feereji e haqqille bonɗe e pewje yimɓe ko ɗum waɗi haala wonde ko wuure tun e lette na wonni fa zawjatu min an-nafs li'annaha bid'atun min ar-rajul wonni sonnaji on koye moddi e wontu ko teru e gorko wal awlad wa awladul awlad min ijtima'i dhukur wal inath taba ɓiɓɓe ɓen e taniraɓe ɓen ko sabu wondigal debbo e gorko ko ɗum ɓiɓɓe e taniraɓe ɓen warrahatu nafsiya wa mata'u dunya huwa fi al-hubbi al-haqiqi bayna az-zawj wa zawjatihi wa bayna al-ab wal umm wa awladihima wa bayna al-abna'i wa aba'ihim wa jududihim fakam yas'adu al-jadd bi ahfadihi sa'adatan la ta'diluha sa'adatu at-ta'am al-jayyid wa ash-sharab alladhi wa inni wallama deƴere wonki e dakkamme aduna ko iwata ko e jiggol haqiqawol gonga jiggol gongawol wongal hakkunde residirɓe ɓen e hakkunde nenejo e babajo e ɓiɓɓe mumɓen yani hara afradu usra hara ɓe weldi hara ɓiɓɓe ɓe wuɗɗete baabe mum ɓe wuɗɗete nene ma sonnajo wuɗɗete gorko gorko wuɗɗete sonnajo si ɗum woni e ɓe goni ko giggol ngol watta ɗum harna sabu jawdi ni ko on tuma ko barki yaltata e ɓe ngurane ko tuma moƴƴi wonta e ɓe ngurane hara nenejo e babajo mukk ɓiɓɓe ɓen andata heɓe haɓa na nenejo e babajo dawa yeeso ɓiɓɓe mum ɗo fettira ɗon hata ko ɓiɓɓe ɓen sennirtama de balɗe ñewno voyage nokku goo e région ni ka woɗɗi tenen fo reuni ga mi yehi ñawugol ɗon ɓe noddilan ɗon ɗamen gayni mo haga noon mi yaw min ñawa ɗon hakkude woɓɓe région te ɓiɗɗo maɓɓe on ɗon koccotonan kufune min serti ɗon min yaltino mo beɗo no ñitto hay min mi ronki few par ce que mo beɗoni catégorie sonnajo o gorko o mo beɗo deesi ala façon ayeje ko jippinaka ɗum e façon maslahaji e yewtereji ɗaɗo ko ɗon o iblisa naati ɗo yallah yaltimo kono ɗon kan o heeɓi ka o weera few ɗon iblisa no weeɗi ɗon ɓiɗɗo maɓɓe jiyo on temmo resa o wulli o yalti o wulli o naati deñanela nene baba ɓe accu kono goɗɗo jeejide sina ɓurane sunna fabi ayi hadithin ba'dallahi wa ayatihi tu'minun ko yewtere hoɗɗum goɗɗo yewtante o gomna si feƴƴi ko Allah yewti ko sa inni julɗo ko ɗum Allah ni ko ɗum nelaɗo naati o jaɓanalma ko ɗum yettamo o jaɓat haray ko ñande Allah waajimo o waajoramo goɗɗo e piiji ɗiɗi imma Allah yurmemo fewnamo imma o maayo yaali si tawi ɓuran heeƴale makko goɗɗum heeƴayno
idan woni wonde ma ko heewi ko ba goddo welto ta taniraabe mum welo mo tawa mo himbo buri nyaamete moƴƴo e jaram moƴƴo tanira min ni non na tanira on weli wono bitto wi andi tanira ma bitto ko do wadi hide balto jikkuji tawde den hani accude innugol tanira mum ko be muma ko modi mum bitto ma iwdo ka keji ma ko bitto ma sellata kon digina pati mum ko be mum bana tanira mum ko modi mum harmi do nasini bitto mum ko be mum bitto mum ko modi no farata na nela sama be maki ad-dunya mata wa khairu mata'iha mar'atu hukuma wa di jabal al mar'atu salihah dia bisa jadi ngadi menjadi kadari al mar'atu ad-dunya mata wa khairu mata'iha al mar'atu salihah andi wa yanana ndeyo wadi no fandi munjaki kono no fandi ando haka mana ma hadis muttafaqun alayhi Bukhari Muslim ad-dunya mata adna ko dakmida si goddo wuri do o dakmidaki ala nafala ko aranya jonno ala ko dakmido de karna do ki sonna kono ko sino nano dira kare ko lekte si de joni sonna yi goddo futto futuro o je jay katir di matin sebo andi yare don mata o wona gon ka masi day sonna jon ko jetta ko kilo jino barayo e 18 dabba sen kilo do watta hore do andi do ngare ala ko ko wiya ko veddo do walo ka do ngare mata ala kula sen al mar'atu salihah yani allati tuhayyi nafsaha lirajul fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah kula sonna hara sonna jotto ko prête habbi modi makko hara hayya kullu shay kasudu e peji di fu harna ko huddo to jeeji yanni mi jeeji ma fi ala dan yanki marsano waccu ande marsa don hare na mata kudu asibi al mar'atu salihah sonnajo mo hara sonnajo kangal ko al janna on dakkude jungo modi makko parce que Allah ka sonnajo wata al janna bude jungo modi makko ala no yalla fami en no ani fami dum dari haji denira do المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت جنة ربها نقول دخلت بأي أبواب الجنة شاءت سنة جزولي وقت في مكو الجن وهي لور مكو سوما يني وريني هوري مكو ورب جنة توقركو أندامو سنهم أندامو جوا سنة جو convent يعني waɗanali Allah tabaraka wa taala ko welata Allah ka hewɗiri tawa andamo sina humanɗo mbaɗeta sonnajo annabi welta Allah yetti sonnajo moodi makko nanga soka waɗa pondane amo woni verwi hande kadi fus ala ɓawa Allah ngal rewra ko marsal sonnajo naati ga suudu o yimmi jemma o sallide juuri dardiɗo ɓandu jemma fuuɗi woni Allah tidak andi komi sonnajo tagiɗa miɗo lapa miɗo dañi gorko ɓe fof no faala ha hande hiɗa andi mi waɗali bone gorko andala sina humanɗolan jewgal sina o gorko humanɗolan ngal jewgal o nangama sokama ala waɗɗo yaltineɓe ɗo si wona Allah si a andi komi acciri bone ko kurol ma hinati wondema ɓay worɓe ɓen faala kala ɓe ɗaɓɓay man mi sañi saabu hulugol mi torikema Allah yaltina moodi ay nder kaso bimmina ñan moodi makko yaltine kaso bimmina ñan moodi makko yaltine kaso fopp ngalɗi ko honɗum oɗo du'a hewdoy ka Allah ilay yasalul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u sonnaɓe ɓaɗorali tabaraka taala heɓu yeelugol wudere makko hara gorko janano heɓata e makko ko faala sina humanɗo moɗo ko ɗum waɗi yare fala budda sonnajo watta hakkille fota petele si tawi le modi makko heɓata ko faala e jungo makko goɗɗo go heɓa si sonnajo ni salanto ɗum woni base no jeeyay ko sonnajo e modi makko waɗata mo fergol mo e balde fiyoɓe woni no moƴƴiri ga seno kan godi woni faalaka wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna
wajruhunna fil madaji sita joni so moni makko ni joni bay ko dum bang yalla ko dum bang ko mbapi ni are ko sadi buga ka so bara to do 18 te fita won balde ko moni makko so o wi mbal yalla ko dum are ko ngal wonto don nason na be mukbe gon si al mar'atu salihah mala sen famu de hadi do bu la jangu de do be fama al mar'atu na he gun sonna to sonna jango hulo Allah hulo totto hakkeji modi modi andi to fi modi makko tawat fi etto daji de modi makko de hippo parce que anani hippo gide dal baji hippo gol gide ko piji didi si goddo yotti ke dubi kelle fuye si goto ngel do na hippataji kono woni ko yondi jombu si o jombale wala on ko hoore so wada din non ni hippataji jombu gol kadi ka suudu si tawi woni wondaka wondi ga tabbanga gal ko digi hippataji sonnajo go taw préparanto modi mo fofi mo ba ko hippo ko sine al hayo wi hadith wi al mar'atu salihah si ajetti al salihah no afire mo hayon terande Allah nata ko no hayon terande ad dunya mata wama hadhihi hayatu dunya illa mata uhuru ka jon uhuru rongo wonto ko sitay ko jokka do e hore ne amma sina na uhuru wonta ummata don ko wonta tama ko lawol hebo gol aljanna lawol hebo gol aljanna rusu ayo wido ga afa bil batil yu'minu bi ni'matillahi afa bil batil yu'minu bi ni'matillahi yakfuru sonna jogo nem jonno si tawi woni rewali e law nema wonta lette wonta nekba sonna ben hani famre telen kote ko be duwa famre ko worbe ben kadi famati len kote ko e mema ga jollu bul mawdu hajo ka mo addima won no dalu bul mawdu won taw na o inni la yakunu wa tamattu bi dhalika la yakunu illa fi dhilli nikah dak mitol go sonnajo wonta sina ile dowdi dewgal shay'a yam Allah parce que ndare wi en joni sonnajo o ginda e jokka worbe ma gorko ginda jokka rew anan wi makko berne makko ne deje si goddo wadi bon jur so wadi bon hako sadata ittede wonti yare mo marti tum mo ani parce que mandi goddo woni ko wardi mo yesu ko mo andi mo hani tubul donne do sonnajo makko mo wondi makko gorko makko mo wondi atawe ko nema wonto gese dande nay hadith ni yalla maki fa fi budri ahadikum ayati ahna shawada kullu ajib alna yalla maki on di yoga de so woni so tan makko baldi Allah yoga ni winda nay mo bara dari so di wondi so tan makko baldi Allah winda nay mo bara sonna be sahabat be enen dela goddo ari itta shaw makko winda ne bara jamaki so wadi dum ka harmi winnante bakkat be wi akwan muka so wadi dum ka degge wala de bakkat beden dia senaks bay ko bodo la ko punya bodo la jamon do afamu de ko wadi piji ko psikologi ma hono psikologi ma ba ko psikologi ma ka psikologi gawo hakkille gawo kala ko hakkille de foti nan ma wi do no foti do no laba hande gadi ko dum memminta bandu on digini kala ko hakkille ma en kaani wi faala ka bandu digini mo o de jogondira ko ni tabarta no ayje de yewtire baw gano neddon tajira kum be koy kuma ko do wadi fala budda giggogol wona e ngara yewgol ga daga di kettugol bitto mum okka gorko mo ko faala la gorko ko faala gorko parce que tabadu bete ko ashahawat won mo be mar bete gharizatul jinsiyya don si tawi no goddo welata ma yidama haysa andari mo mettama si tawi woni ala no bando ni memminda fewtam o da kadi wakazali ko du wadi barira kese barira mo modi wado ni nela modi ako mutorali modina mo mari dina mo mari ko muli ke kera ni la fami kan ko ba beni atarudina alai hadiqata parce ko dum o tegi mo jarke o yati no be o yi ono dina na dugo ko lan nay ko hifus jabo jarde mo jonta be nguma o yi
ene on ngalɗaari ko kaari yiɗi ɓe muɗum kono ɗum ndelaaɗo yaali o maaɓe wonda o jaɓɓuno jardin o jonni debbo heddi waɗi huɗu debbo heddi fiyo ɗum par ce que debbo tawi yiɗa gorko on faalaka mo fi so ɓe tawi si ɓe wondi o heɓay probléme ko Allah par ce que si gorko landige ɓe mum balmi ɓe makko salike tawi mo mari tawi ganto fus ala malayka huɗay mo haa joni noon si malayka huuɗi gurdam makko ɗe fof malayka no huɗdemo hara o perdi ka o perda hara o perdi ko ɗum waɗi si l'islam yiɗa wonñano fewu نعم وإني وأما في أنكها السفاح فإن أول حرمان لأصحابها هو حرمان من هذا الحب الشريف النقي بين الأرحام إذ مع السفاح واختلاف الأنساب لا أرحام وإنما يبغي لذة واحدة هي لذة الحيوان فهل يراد للبشر الذين كرمهم الله أن يكونوا كذلك يعني ويني جيغول تيتي يومو وكدوغال سيوني وزنا ويتي سفاح حكيكو في زنا بون كو سفاح الجمع يعني كو ساكو غول تدوغال مو ويتي سفاح سي يمبي يو جاتو دي ماشي بجاتو دي باي وقت غو زنا هارا جات ناج والغو كو فوتا وكل دي وكل woɓe kadi koɓe jooɗo ɓe halda ɓe fotta kala ngal ɓe rewri gorko e debbo yettoni tena e dewgal hay siko kamɓe toni ɗo andi ɓe fotti e ñande go ta ɓe hersini ɓe fonda e ñande go ta ɓe hersini ñande go ɓe woni e kohoɓe ta ɓe fotta e harano tummuna ko benɗo ala ɗomo e andita ko feƴƴitama hersini kono ta wattota ka ala ɓuri labere tuma neɗɗo janɗi e dow tedduma hara ñande woni mogoba ñande woni kooho hara rat goɗɗo reproché mo téléphone hara o woole kala ko o faala o woole nde o faala ala ka goɗɗo wiya ko ni ma ko ni haɓe woɓɓe fuɗɗoɓe ɓe ni acce ɗum ko surreteɓe hara no kaani ha may ko ɗum waɗi ɗen haani reerude ɓiɓɓe meɗen moƴƴa reerude damɓuɗe ɓiɓɓe meɗen jokkere ɓe teppum e teppu fita bone mino si wona ɗum kadi ɓiɓɓe fele babajo par ce que ɗo yo hakkilo ndigi ɗen ƴoƴu so mala ko dankomo o heɓay ella ko ɗum waɗi payi ko ma heɓa mawɗo wono mawɗo si nawyima nawnima tawa mbaɗi payi si an piiji ɗi ɓoynoto ɗi bona donc fala budde watten hakkille e ɗin piiji ɗon soɗɗi kadi calculi ko wiyete ñande goo cheikh haldi sat banda men muhadara baddu nawar e ɗaɗa nokkeji goto ɓe wii wo zina ko honno wayi no wayi wasi tawi woni ñaari ɗum ari tawi anni jandi ka buuse ɓe soppata pewol anni ɓe soppi ƴiƴannan e kujoy go heddoto ka jandi ñaari ɗum noon ara metta ɗum ɗon hara no welandi ko taw da janno seeku jandino seekude ɗengal makko ngon ha ƴiƴanɗa yalta ka ɗengal ko mettora ƴiƴan ɗengal ngal ko sikka joni ko ƴiƴan dewgum ko woni mettude andi haray ɗum ɗengal ngal sila taƴi gonno ko watta ko maayo par ce que goto ñawdata to ko metta ɗon ha taw hande kadi ko heeɓi poson kummaya o wi woy ko ni sina way yani laddan ko go kunni dakkal men ko go kunni jonno ɓaawo on ndi shawo ƴiwde kon ngo watta taw ɗum ko niise ndaari komi waɗi ndaari komi jeeyi ndaari hunde kaari ko ɗum waɗi ɗum Allah tañi haqqille becce neɗɗo ko fii ko taskora o faamowa wa qawlu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'id si neɗɗo heɓi haqqille waɗi ɗum hare sikka ala ko heɓani haqqille hare ko ɗum se mbiri moye mummunte haqqil ma kay tawi a jannga haqqil ma kin hollade woni nde hunde ɗo na hande itti noon sikke so tawi wonɗo rewde e bindo haray ɗum ɗo ɗen ko muqaddima tunni ko joni noon en arande lubbu mawdu on tigi 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 haren ɗo ko muqaddima karamo koɓe waɗani fii ko yowndede so hollugol ma taw importance desa nana to minne oɗo ko noon haqqe mum ko ɗon haqqe mum ko ma anda taw on woni oɗo gorko ɗo ɗo sonnaji ɓe tummodiri ko honɗum on tuma noon goto ɓe anda haqqeji mum onni وبعد هذا العبد القيم والمقدمة الطيبة ندخل في لب الموضوع وذلك كما يأتي وباو دي أردنا دي
naaten non e temmen on tigi tigi e ɗi aray ɗon Nah, ada nak denung temmen lagi. Eder o temmen do hino duwan en jangude ni. Insyaallah. Oni gogo mana nikah lughatan wa syar'an. Idiom fi hukm nikah. Tadun syurut nikah. Nayon awsaf al-mar'a allati yanbaghi nikahuha. Joyum fil muharramat bin nikah. Jego fil adad al-mubah bin nikah. جئوا في الحكمة في النكاح جاءت يوم الآثار المترتبة على النكاح ومنها المهر النفقة الصلة بين الأصهار المحرمية الميراث هذا كله إن شاء الله تبارك وتعالى ألم معنى النكاح لغة وشرعا كل ولي جوغل كهال عرب ولي جوغل كشيء الإسلام النكاح في اللغة يكون بمعنى عقد التزويج ويكون بمعنى وطء الزوجة يعني نكاح كهو تجيبه نكاح هذا بهذا كهو تجيبه بيجيبه النكاح يعني كونو إما هم والجوغل على كباسة سلكا كبهاو تولي رانgal humaka mau singal huma ma wondugol be gol e banga ko dimmen wiete nikah kahala arab wa mana nikah fi shar ko wiete dewgal ka shari al-islam ta'aqud bayna rajulin wa imra'atin yaqsud bihi aw yuqsad bihi istimta'u kullin minhuma bil akhar wa takwin usra salihah wa mujtama' salim ko ko woni dum ko humugol hakkunde sonnaji e gorko hara ko fanga ko dakmitagol goto be e mabbe e on goto be hara hande gadi dagani ke goto be ka dakmito e on fanningal don dewgal huma no harmi ka be goddo mabbe dakmito e woni ko dakmito gol gide darugol ma hay si tawi falaka bone watta mawno watta darugol na sonnaji ma huma na mo dewgal dago gandara mo ha itola tuyo e makko dago gandara mo darde tuyo dago mema mo memande tuyo dum no fo pare daga itti non sikke hunde mawne den daga to si tawi on dewo ngal huma makko mo kero ala yala ko hakkunde gorko e sonnaji fu ma sonnaji modi dum ko kero ala heddi ko fop kero do e kay no faada e mudum kadi préparugol ko wete ko beyngugo ɓuɗɗingo moftandiraɗo on sallllahu alayhi wa sallam koye maɓɓe ye goɗɗo jomba wara e nokku e saara o jomboya fuuta o ara tamo luwi sambre sempu wono e ha tawa e ɓiɓɓe ɗiɗo ɓe damaɓe ba sambre sala wono e ha ɓiɓɓe nayo damaɓe dam de sambre sala wono e ha o jomboya tama tuwa sambre sala wono e ha hande gadda ñande koko étage ɓoy tago ɓiɓɓe makko ɗum e ɓeygol makko ne étage ñande ko waɗi ko kanko ɗum seno ɗum ɗo fof na e dewgal yimɓe are gonɗe société ɗe oyi are woni ala ko mummunteji ɗum woni ɗon hannde kadi teddugal fu sare ɓe ala hakke ko annduɗo anndi hay yimɓe ɓe janngaɓe ɓe annda hunde ɓe si ɓe anndi kaari ko mbawa dewgal ɗo ɓe considéraɓe kam sinnama joni anndi o ɓewol ɓe ɗa ɓeɗo anndi nokku e quartier mi woni on quartier nokku go tawi woɓɓe ɗon hiɓe loosi ɗon
be wi'a wondema wana hore dewgal be jomni fu hamo do wonno sabdo wi ka quartier do fu be do quartier gogo ka tawta dum non andaka bay etama be jeeru be jaba be bi non bi be mabbe go joni ede kono on quartier ka be anda do won mana e dewgal do be guno tawi wata tay payde de julata de fala hakke ko de muran no kan idan dewgal ngal ko ngal hume singal humama sabu ngal humako hari dagi gabe be kabe teknitora dagi gabe moba no hande gen society dagi gabe walla nela tasawwaju wal mudal waduda fa inni mukathirun bikum umama yawm al-qiyamah hande gadi hare bibbe maben tawete e wallo yobe nela ben sallallahu alaihi wasallam do fola nyande confiance international wado hakkunde annabaado na woto re wiete dewga dimundum godo nyaawore desa ko rabbi ko nyaawore desa nyaawori yani ahkam khamsa hono nyaawore desa no arakene harako no wadi no arakene harako mustahab arakene harako haram arakene harako ba embe al halin si tawi neddo e hebi resugo hato nyimi fu o hebi ta o resina hare don hande gadi waddi ko wajibi hare woni wajibi si tawi woni o fala man neddo e bal fere ale wal yasta'fi alladhina la yajidun nikahan hatta yunamullahu min fadli hare non ko wakkilo ho hare ko Allah wallu mata mususi horugo horugo non sunnaje la horugo na go dum horugo fiyo shawo him parce gondi gi wela net hare na firo be ma dum jonno Allah taw mususi hegi sina dum hare muradu woni ba bi hali min al ahwa hay nokka zina de bakka to yi fop ko zina to dagural bi hali min al ahwa hay nokku ka daguri ala hay nokku on digi hebata mo ton dan tabu lagi be dere sai dagi gaya no be sharia to bono woni jibe dere sai dagi ganya kono sew kita don gondi da on pori sentiro malai yege silum murti lom on ya gayo don ko duwa yare fala buru duwa takki nyaawore mun de wonni annikah bi'tibar dhatihi mashru'un mu'akkadun fi haqqi kulli dhi shahawatin qadir alayh woni dewgal ngal telen kangal tigi no shar'ina ko tentina e haqqe kala goto man neddo makko shan ala non wala ilana no burgi go yakko ne yimbe be kono beno mari jabali mo woni wa huwa min sunanil mursalin koy sunnaji annabaɓe feƴƴuɓe nelaɓe feƴƴuɓe Allah wi walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya nelaɓe ɓe Allah neli ɓe aranu waɗanno ɓe sonnaɓe waɗanɓe kadi ɓiɓɓe wa tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nawi kadi resi wa qala wi inni atazawwaju nisa min komi jombowora faman raghiba an sunnati falaysa minni kala cuɗo sunna o nani no jeeya idan on ɗon sunna nel neɗɗo nayo accimo balɗo l'islam no riini resugo musidɓe ɗum ɗo mawɓe men ɓe hiɗen anndi mawɓe men ɗuronɓe mawɓe men kala mo jaɓa resude inayi jungo mawɓe ko ƴetti ɗum haray o yalti e adama pullo fuuta andirama ɗo yondi fuɗɗi joƴude par ce que mawɓe men ɓe yiɗa ko wiyete ko zina ɓe falaka fu ɓe yiɗa hakkude gorko ɗen relaction ko ɗum waɗi ɓe kereyno piiji ɓawa ɗo ɓayta e bindi ɗin ala ɓeni si goɗɗo heeɗi fat o naata e jeɗɗo ko yiide ka goro o naata e jeɗɗo yiide ka ɗeya ɗum ɗon sella nawno ko selli ɗon kono hari bindi on tuma hewtaali ɓe ko ɓe waajora tawi maɓe ɓe ko hulɓinira yimɓe ɓen enen na ɗum hulɓinirde enen ko hulɓinde kuurano sunna wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ɗum hulɓinirde yimɓe ɓen kono ɗum ɗon no holluno konko ɗon no wadde ɗum on tuma ko hunde bonde ɓe yiɗande ɓe yarnaki ɓe andi Allah faalakane kono ɓayta hari bindi hewtaaki ɓen ɓe waajora bindi ɗi ɓe waajori ko ɓe andi kon fewno on sahi kon yalla yaafo ɓe jaɓata ɗum ɓe si on ɗigi so tawi no goɗɗo e ɓanoma goɗɗo e mbi fat ɓe salligota ka makko ɓe juulata ka makko ka hande aytaw e yahay galle jota fattu no rewnodiri ay tanira fattu ala no ala tanira fattu no ala ɓenna ene ala jeggo ɓay homboni kadi gongo sa silema ɓen kay sadi fiji a heeɓi oɗo goɗɗo rena e yimbure mum mo jiidike o wi wala golle hara wanndago si a jiidike hara wi golle hara wi ko huwa fala budda on ɗigi ma ɗaɓɓa mbuuɗu
o dépensa ko jiidi kon o danko ɗum o ayna ɗum har ɗum bonani o barajo mari kala e yiye yeeso ma ko ɗum waɗi mo jombay o ɗaɓɓay mbuɗi o wi jomba o ɗaɓɓata mbuɗi o fawi société on tan par ce que si a jombiɗo tato nayo a heɓiɗo ɓiɓɓe jeego jeeɗo sappo kombo dankanta ma ɗum ɗo sikka ama yaali ɗa wuurina seedi ko andankoto jonno ko mamatuɗo ɗaɓɓa kadi ko sa neɗiɗiɓe kadi ko tuuni wonta kadi bandi donc ma ɗaɓɓa ko laaɓi jaggi ko neɗiɗa ɗum ko kadi ɗum ko ɗaɓɓi ɗum aljanna jungo tabaraka wa taala sa neɗiɓe no hafawɓe woni goɗɗum ɓe wattina ko nafde société ɓe watti nafde julɓe ɓe andi tilbaraji ko marɗa ka Allah anda idan hare ko hunde ɗaɓɓade noon resugol ngol goɗɗo nayi décourage goɗɗo resugol hay fos ala ngan fatta goɗɗo resa si wona hara ko feere nde woni o heɓaade si feere ndi heɓike ko resu bar resugol ngo wona e sabu arsiki ala buyno ton ɓenna kamɓe ko tuma ɓe heɓi visa yawgol o ko tuma ɓe waɗi ɗum o ko tuma ɓe waɗi ɗum o aray ɓe tana gono na jan nanngal minen fene min jomdirande ɓe jangirande ɓe plein jande garan zali min hay fus ha kamɓe won ɗo ko min mbi alhamdulillah batti moɓɓe yono min joggu tan ɗo min jombitama garan zali min jande min hay hunde wallitimi e jande fi sa'ati usra kadi aɗon tuma aɗon ko jaari wuura kono alhamdulillah min si alali min adu mi yirno ko tuma mi gayni université fewsi mi jomba mbawɓe mbawi ko fenade min mbawi a jombay miɗo wuuri ko min kadi jombantama ko ɗo kadi jombata woni mo jombata kadi ko ni wayi e nder wuuri donc a jombata seedaɗo a jombata mo moodi mum maayi komo jombata komo jombaka ha madama ko arnal ma si feƴƴiɗo a jomba galmo maɗa kono ɗo on haqqe momimi duwa mo waɗay ɗum babajo duwa hara ɓiɗɗo ma si a wi yo waɗ madama koko tawi ko Allah wi kon ko yo waɗu kono si wona ɗum hara par ce que pay kon si accidama e hoore mum nde mo retrouve o fele mawɓe makko ɗum ko mawdi wattane hakkille ɗum on ɗigi le'ane sahawuji mum watten jaɓɓu payɓe waɗa ko faala ndargol ɗo télé jonnugo ɓiɓɓe mumɓe law o téléphone ji Facebook e ɗuma ɓe naata e ɗum ko bone to woni ɗum ka pay ɗum ɓuggini e ɗum wo hannde kadi o newata par ce que ko wiyete ko yani afaf kande ɗum jogui iffa e renagol e bone o ekkite hippugol guite o